Mbahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iki gicamunsi tariki ya 4 ukwezi kwa 4 2026 turi ku wa gatandatu. Dore ingingo z'ingenzi aya makuru yacu agiye kwibandaho. Kesi ya Ingabire ibaye nk'iya Rusesabagina, abanyamerika bakamijije ngo baramushaka hanze. Imiryango Rantos Foundation for Human Rights, Human Rights Foundation na Freedom Now bari mu bafunguje Rusesabagina basohoye itangazo bamagana imyitwarire y'urukiko rw'ikirenga ruyobowe na Mukanaganzwa Domitira ruvuga ko rwakoreshejwe mu buryo bwa politike. Iyi miryango ni yari ku ruhembe rw'umuheto mu buvugizi bwo gufunguza Paul Rusesabagina. Perezida Paul Kagame yari yanze kurekura, avuga ko bizasaba ko u Rwanda ruterwa kugira ngo amurekure, bikaza kurangira murekuye. Kuri kesi ya Ingabire Victoire se nako niko bizagenda, no kubitega amaso turabigarukaho muri aya makuru yacu mu buryo burambuye. Naho Rura yatangaje ibiciro bishya bya essence, transport na mazutu. Ngo ibintu Soraya Yamuremye yaherutse kubwira abanyarwanda ko ibibazo biri kubera muri Iran nta ngaruka bizagera ku Rwanda, ngo byaba byari ikinya nk'uko abasengura politiki babitangaza. Intambara y'Iran rero ikomeje guca ibintu kandi ikomeje no kongera ibiciro hirya no hino. Soraya Hakuzumuremyi, umuyobozi wa banki nkuru y'igihugu, yaraherutse kubwira abanyarwanda ko batakwiye kugira impungenge ku Rwanda rufite ibitoro bihagije by'ubwizigame bidashobora guteza ikibazo. Nyamara iri tangazo riraza rivuguruza ibyo yavuze muri rusange. Naho Lumumba, umukobwa wa Lumumba uhanganye na Louise Mushikiwabo muri Francophonie, yakiriwe i Dakar muri Senegal. Aha haherutse Nduhungirehe na Minisitiri wa Siporo Neri Mukazayire bashakisha amaboko yo gushyigikira Mushikiwabo Louise. Lumumba yahuye na Perezida Diomaye Faye wa Senegal, akaba afite Senegal ifite ijambo muri uyu muryango ku muntu utegeka Francophonie uhereye ku mateka ya Léopold Sédar Senghor wayoboye umuryango ku nshuro yawo ya mbere ushingwa. Naho Yolande Mukagasana yongeye kwifatira ku gahanga Paul Rusesabagina, avuga ko nyuma ya jenoside yasanze iwe urwandiko rupfobya jenoside. Muri urwandiko rwari rwandikiwe Papa rumubwira ko abatutsi bizize kuko bihaye guhangana na nyamwinshi. Uyu avuga ko yari inshuti n'umugore wa Rusesabagina, Tatiana Rusesabagina. Ikaze rero makuru yacu atari ivumbi, tukubwira ngo kora share, subscribe na like, kandi ujye mu mambure bacu ko madolari ane gusa, ubundi udufashe gutera inkunga itangazamakuru ryigenga kandi rivugira rubanda, ritari nka ryarindi bafashe ku munwa ndetse bagenda bafunga muri rusange. Amakuru yacu tuyahereye muri kesi ya Ingabire Victoire. Uyu ni umunyapolitiki utavuga n'ubutegetsi winjiye mu Rwanda muri 2010, nyuma akaza gufungwa kuko byavuga ko yapfobeje jenoside yakorewe abatutsi ku Gisozi, ubwo yavuga ngo hano ndabona urwibutso rw'abatutsi ariko simabona urw'abahutu. Byaramukurikiranye cyane maze harafungwa, aza guhabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika. Nyamara uko iminsi yagiye ishira bigenda bivugwa ko leta y'u Rwanda itinya Victoire Ingabire cyane kubera ko imubona ko ari umuyobozi, by'umwihariko ngo FPR itinya ko ari umuyobozi ngo ukundwa n'abahutu cyane ndetse na nyamwinshi muri rusange, ku buryo amatora yose yaba akaba mu cyi ahita kwita FPR hareba inzega. Iba ariko nubwo bimeze gutya, Kagame yagiye avuga ko azamusubizayo kuko uko yamufunguye amufungura niko Ingabire Victoire yanze guceceka, avuga ko azakomeza politike ye muri rusange. Hagati aho hari n'amakuru avuga ko Perezida Paul Kagame yamupropoje kuba Minisitiri w'Intebe, ariko Ingabire Victoire amubwira ko ibyo atabikunda kuko kuba Minisitiri w'Intebe udafite power, nta mbaraga ufite zo guhindura ibintu, ntacyo byamumarira. Ibi ngo byabaye red flag kuri Kagame, aravuga ati uyu mugore arananije, anyumviye n'ubusa, ndaje nongere mufunge. Kesi ya Ingabire rero imaze kuba nk'iya Rusesabagina kuko bwa mbere afungwa nagaruka byari bimeze, ariko ubu abanyamerika babyinjiyemo. Imiryango isaga 3 y'abanyamerika ariyo Rantos Foundation for Human Rights ndetse na Freedom Now n'undi witwa Human Rights Foundation, aba bari ku ruhembe rw'umuheto mu gufunguza Paul Rusesabagina no gushyiraho puresha leta y'u Rwanda bivuye ku banyamerika ngifungure Paul Rusesabagina. Aba rero bongeye guhaguruka bandika urwandiko rwamagana ibiri gukorerwa Ingabire Victoire, by'umwihariko icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga ruherutse kwanzura ko umucamanza yakoze byo gutegeka ko afungwa kandi ataramukatira
ibyo bintu ari amategeko y'ishyamba ahubwo atari amategeko arengera umuntu. Ingabire Victoire yari atanze ikirego avuga ko umucamanza atavuga ngo bagufunge narangiza akajya kukuburana ngo wizere ko uzaba umwere. Iba ariko Mukanaganzwa Domitira ngo yaje gusanga ngo urukiko ngo iri tegeko ngo nta kibazo ritwaye, ni mu gihe Rantos Foundation n'imiryango yose Freedom Now ivuga ko nta butabera buri mu Rwanda ku manza za politiki, ahubwo hari ubushake bwa politiki mu nkiko. Mu gihe ibintu bimeze gutya rero amanasesengura politiki hafi bavuga ko byanze bikunze mu gihe iyi pressure akomeza Ingabire Victoire ashobora gufungurwa, ni mu gihe kandi pressure y'ibihano bya Amerika ikomeje kudutumba mu gihe Kagame akomeje kwanga kuva muri Kongo. Naho RURA yatangaje ibiciro bishya bya essence, transport na mazutu, itangaza ko byazamutseho hafi 20%. Ni ibintu Soraya mu minsi ishize guverineri wa banki nkuru y'igihugu yari yatangarije abanyarwanda ko intambara iri kubera muri Iran nta kibazo izigera itera, ahubwo ko u Rwanda rufite ibyo rwizigamye byinshi cyane bitazagira ingaruka ku izamuka ry'ibiciro. Ntihateye kabiri rero RURA yatangaje ibiciro ko byazamutse ndetse ivuga ko u Rwanda ruzakomeza gukurikirana rurebe ko byubahirizwa. Saraya Hakuzumuremyi yaraherutse nyine kwifatira ugahanga abanyarwanda babwira ko bakwiye gutekana nta kibazo, nyamara iyi ntambara y'Iran u Rwanda yazamuye ibiciro gusa. Muri Amerika n'ahandi mu Burayi ibiciro bikomeje gutumbagira, benshi baravuga ko bakwiye gufata amagare bakajya bayagendaho, abandi bakagenda ku modoka z'electric. Imodoka z'electric zikaba nazo zikomeje kongera agaciro nyuma y'izamuka ry'ibitoro cyane muri rusange. Naho Yolande Mukagasana, umwanditsi w'ibitabo akaba n'umumirimbanyi iharanira kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ngo no kurwanya jenoside ingengabitekerezo yayo, yongeye kwifatira ugahanga Paul Rusesabagina avuga ko nyuma ya jenoside yasanze urwandiko rupfobya jenoside we. Avuga ko uyu yari inshuti n'umugore we Tatiana Rusesabagina ngo bakaba barameranye. Paul Rusesabagina ni intwari yamenyekanye cyane muri Hotel de Mille Collines aho yakizaga abatutsi basaga 1000 maze akabakiza interamwe zashaka kubica, byasabaga ko yitanga akanatanga na ruswa. Paul Rusesabagina yaje kugirwa intwari muri hoteli yiswe Hotel Rwanda igaragaza ubutwari n'ibikorwa bye yakoze, yaje guherwa ibihembo na Amerika. Nyamara Yolande Mukagasana nawe ari mu barokokeye aho hakurya muri Mille Collines n'abandi basenateri benshi nago bacanwa kana Paul Rusesabagina bitewe nuko Paul Kagame atamwumva, kandi avuga ko Paul Rusesabagina ari opoza we, umwanzi we, bityo badakwiye no kumvikana, be bituma munyangiri ikura ku buryo nabo yarokoye bamurwanya bivuye inyuma. Yolande Mukagasana akunda gushinjwa n'abatavuga mu butegetsi ko ari umuntu udashira mu gaciro, ahubwo wasaritswe n'ingengabitekerezo y'abatutsi yo kumva ko ubundi bwoko ntacyo bushoboye ndetse nta n'ikintu bwageraho, ahubwo bukwiye kuyoboka gusa buhumye ubutegetsi bwa Paul Kagame na FPR Inkotanyi. Makuru yacu tuyasoreze kuri Madame Lumumba umukandida rukumbi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiyemeje gukubitira Louise Mushikiwabo ahakubuye mu matora ari imbere yo gushaka umukandida wa Francophonie. Louise Mushikiwabo ari gushaka manda ya gatatu mu gihe Lumumba ari manda ya mbere. Kongo ihanganye n'u Rwanda ku butaka mu ntambara ari kubera mu burasirazuba bwa Kongo, ikongera igahangana n'u Rwanda ku rwego rwa diplomasi. Tshisekedi yarahiye ko Louise Mushikiwabo atazigera yongera kuba umunyamabanga wa Francophonie kuko ngo usibye kuba ijisho ry'umuturanyi ngo bituma na gahunda za Kongo zitagerwaho. Louise Mushikiwabo yaherutse kuvuga ko adaheruka kuvugana na Tshisekedi no guhura kuko Tshisekedi ataba ashaka guhura nawe. Ibi kandi Macron nawe ngasanga ibintu bishobora guhinduka kuko manda ebyiri burya ngo zari zihagije. Lumumba rero yahuye na Perezida Diomaye Faye wa Senegal. Senegal ikaba ifite ijambo rinini ku muntu utegeka Francophonie uhereye ku mateka ya Léopold Sédar Senghor wayoboye umuryango akaza kubona perezida wa mbere wa Senegal. Hagati aho nubwo bivuga gutyo, muri Senegal haherutse n'umuniri mu Kazayire na Ndohongerehe bivugwa ko bari bagiye gushaka amaboko ya Louise Mushikiwabo. Ibihugu rero bigomba guhitamo hagati y'abantu batatu
bagomba guhatanira uyu mwanya, ariko uyu Lumumba, umukobwa wa Patrick Emery Lumumba waraniye ubwigenge bwa Kongo ndetse akaza kuhasiga agatwe, ariwe ushobora kwegukana urebye n'igitinyiro n'ubwakare bwa Kongo imaze kugeraho mu butegetsi bwa Tshisekedi. Reka mbashimire Uwiteka abane namwe. Amakuru yacu nakagaruka mbabwira ko twaganiriye kuri kesi ya Ingabire igiye kuba nk'iyasibagena n'Abanyamerika bayihagurukiye. Twababwiye ko rura yongeye ibiciro byinshi cyane kuri essence na mazutu ndetse na transport. Tubabwira ko yorandi makuru yongeye kwifatira ku gahanga Paul Rusesabagina. Bye bye. Amakuru yacu nakagaruka, kora share, subscribe na like. Amakuru yacu ni buri saa 12 na buri saa 7 z'amanywa. Uwiteka abane nawe.